Kovena sukun ita man itu ngahong nelari buhi arbe di people leyut blumi June 2 tung ngahong lu hita man ita utu yang nelari buhi arbe ni teman na so current and news affairs piwa leyut to hang nak tu amma onika lutit tu explain gao yang mana mata inna okakara lalago NTI nuna putung ngavik hone mana incorporated ten nandewa tawlo to president mo Gloria Uloxi congratulations newa tawlo ma Gloria tanwa ko bena sukuni NTI kunut president mulet mat na unika quá na lâu gà là có vẻ hùa lâu đúng là NTI của người president người mà Gloria tamane katikilong này rất cả New York ở bên này vấn đềอยู่ในตุ้งhút thì lâu na bất cứ tema một cách nào vào thì cái tu mà ngọc mặt nạ cookie baker yung tama ni Arven pero kakataw himayong akiw mabing may pilira yung tama ni Arven jo kakataw yung Arven ito inuni ko yung tamaw nga utik ka na tama nang ito kanila sa kuwe gidara Arven man nakawayati ni pilira yung may yung ai nuôi lek ko hingit ni pe ko hingit ni kena khalok yo ya ta pilala ka ya tu research tema teman na ka herene ga bu inui kai maya to kanit tema kano unika na kwa ayak pehi tum teman na o ka here lugu inui kai maya to kanit Inuit ilek ko hekalok mak mata inu tu law tu lugi pitu te kalok sutik tem na inu kawai maya to kanga la ko tau ko to atul loring ina kau bluta inu ni ko yutigu inui pit kawai maya to kan nangin itu hak tu ne da tu ha ha yu tu ya law ta ja ai liu go hit ju mi ma to ko ka ko inui thuna me ile ko himik ni lo jo ka oi ma to kham ni ku ni ngin ni ka oi ma ngi tu me yu ngi tu to ka ma ta tamane ilinne tillu tale makuk tu la rapta hule kaw inui kaw maya to kangit ni tay gau tangiten na jwa mata ilek ko himeng ulau ma inuit ilek ko hinga inuit culture so taman na tana inuit kawi maya to ka tay go hek nuta ka hi yu man nuna buta ganik kapta taman na haki palle ali halaw man ki hiani tana kayuhin nak to ilin nak ti tawngin na me kapta angayok kaptit nun ananat chaptit no atatat chaptit no inuit pikko hingit kayo hiu yang kata meak tu kihani taman na nutangu matay go hetay matwa tema ta kwa IQ principles cấp phiêu và ở cao heriga luga yigi ngitu matu kwa aye katikina kamatsana cấp phiêu với lupa and hona mi yigi ngitu nitu kia khapa
time na ikalung ni katima tichitagela matununa bupigia ha man IQ principles nago yu kablu na tu inui tuki mo gutingin unakta ublu tu inuk tu arvini leo kasu ti pigia ka lok himayun ilitarayaw himabluti tay inutokanun na dunayak daw chasu ti pigia halaw himagmata ikaw mayunga te atakata law futi arvini li maro ni ilayaw kanilaw himagmata ino katigi channel lu tunga hukti channel lu ilayaw kataw law himayo arvini lu law himayo hibu la pami tuki magu taw niraktaw bluting ikalung ni Jayco kinay maim na ang nakak sustainable development mi tukimot ti chiu bluneo ko coordinator bluni luba ki IQ coordinator bluni katimati titalaw himak matay ko inuto kay katimati talaw gay pila katigi bluni gita hakiti daw kimay 2000 kalung mi tuhang na kaya halong mi yuto taman na inu ilikohinga pekohingin atu yamaksugu idi chivadlaraw yamaksugu pitta yulong mata atuin na honne raptigu tu haumangi tutigu kauimaningi tutigu ujiriyaw leko raptitay kwa atorayuk daw law tu naluner daw ayun law na len atok daw titaw butekson kau hikulli titekka kulli kanogalu ilani ublumi tuki hibale ro titata lektu walo inu he alla man ki heni inu he atu ya merlu go piare tu law man pilarina metro asunita ki heni anniu matchat law mata nalektaw ya yu matata ko tuki moguti tuki hia le qatin ata da tu ho kamini tilu na lune to ha ya law na le akto ko le tilu ta ya au ko ya aliu jeri yu uktu tigi malu luni kanok to na ne kabna tu tukia na lekwe to che ni himaga yaru yakata lo gaka tilio guma hunami kia pilera himangi tamni piani ga kamalugu pilera chara kamalugu na luneta uganingi kalwapan uwan ni me tuki hilekti ni dublunga huni luga kamanga ma kanu pilera chara kamanga kanok to nang niukman kanok to nang ami hunun atok to man hunna me ami huma kakhewa khau to hunna me ami tuki hele pala wa hopta naluguk ta luba kakha la huma kakhewa ni lugu ta piga khau ta time na kanok to nang ne atu hoktu lo kakaptigo kewit ta niluk ta piniluk tu inak talo ta haping iluk na penigeli kota takwa ato hersum ni pihokin ato au ko jugogin nang iluti piyara kama sugi ilit ti organik kuma hunna mi pitara khana ligam ni ublu tama piyara ya khana pa to hakhi ti diyong ilunga pihok ya ka ko yo lo to ta suti glan
tili yaungin na rea ka hui tu ni inu e koweri ya ka yu te a tuhana yu loto. Tāna IQ principles la gau yu tuki mo ti yu nerata o matala inu le ka me ya la te ujana che ma ma yu inu ita ko na du ne ki ma tana magi. Tu hak tali hak lugit makulau rama katimatit si tayo lau mata jukut tayo kani ilin na tuliri yo ni piliri lau mata ananagalo katimatit si yaranga tatuhayak tu katau takhimatit lunga ukuanu tang mata okau he la tayo maungin na lau mata kihia ni uwago makuktu yu tigo ilin na ring me pero kang ni ku yu gut angayok ka gut ananat selaw po atatat selaw po ilik ko her tau himatit lugo taman na nakataw himatit lugo hatok terpat lele harap tigo so tam na ila uwap ti no makuktu yu tigo nutang mata uwap ti no kihia ni te maungin na lau mata amma uwago tu kihilek palele har luta kano ta kwa atok tau hulau na mga ta kano lai jo ka lau matut ilin na ti tau yu yang ngete nakaluat luta atau ka uwago manau yo ilin na ring me ilin na ti tau yu gata tu te ihuma kalagata kihia ni ujar na ngetu me ni piyok hati tau yu lau gata ublo me huli atok tu galua taman na angayok kata pihok haji mati gutu kihia ni ta kwa tai go he atang ngehin nak luwe ilin na ti tau yu gata ten na kanok to nang na uwam ni ilatai kan ilin na katau tak himatit lunga tuha katau tak himatit lunga ikai guti gi yu gaki kano lai tua veng nak tumo kalu tikitau ya ngata ilangi ui maya kalu lek suti piyuk mata so ui maya taili nang me atok suni ihumat siya nang me kano uvane heo kama uvunga kaya kakalua kama kano uvunga na punga tana ihuma atok lugo kanok tor lunga kano ani gue yu lua mga ma tana tia ihumat juti kita ko amma tam na kano ata taga huna me yo ne pilere gulang ulau mat nuna mingso ta upenga ku makai tugut skido ikumak tak mat amma nuna mehiu yo agapta habat jutika ne pitakan ngemat kanok to suni ihumas suni kanok una nuta skido tamane ilakai tu ma suni kanok akig logo ayun loana pita tamna angayuk liu yo agama ani tu suta so atataga ikayuin na hulaw ako skido leo tilugo ikayaw ako ihumanang nila higalang ihibik suniw higalata ko apiyak sunigit tana head gasket leo tigilaw kemak mago venu tikimyak duluak tumik atau kanuna mihiu yo akta tikira yo kan nigiyane makai tu au lahak tu ayu lo amang na luta tana akik tu lo law mago tay makanok to suni huma atok suni kano anigok tu lo na mga ta ai cha tu lo na luta so tamak kwa galui kano tana ihumat juhiu mat kano ilin na tit na yak petigo makuk tuno tay kuman ilinu takat na ngsutik ihumayok het titaw tenak talaw mata nutakat na but mea nareloa kenangat tigo tuki hilaw tunga ilan na yang ma ilanga pingahut na ni ukeo kapsuni
atata makai tu nuna meu tau lau mata tak panik kanit yo nuna meu tau lau mata anana no apere yo anana atata ga uting enak pakan no pinak pita anana ta kau tia ihumalang na makanok to nang me ayong ilihang na ma ama ya kanu pinak pita atata uting enak pa so tan like miki juga yang uyak juga luak ama uvagu ihumanayak so ta mai no tagaya no tagalaga yang uyak to ho te ayua ihumatin ni lupeo okumai tu lere yaga kan itu te ai te ayua ki hene kanok to undang nang me ilinna ti tau balia yo ihuma akik balia yo una me anu ti kitau ya ta ani ko tu luang na mata ani umayu luang na mata dan kanok to nan yang atong na pangun na huyak ku atong ni hui tu ko man hunna me ayulek pa ayung itu tai la atu now kano atu gau yun na paluni hunna me ayulek pa tukihen ato awe huleri yaka mga time na ayulek uti ya nalakwe ti ni nalakwe yaka yakan ni ayoko tau leto ayung itu ta tukiheu ni ayulek uta tukiheu ni kanok to rea uta tema ihumaka kero ti yu rasu tok tamatu ni dan ni tukihega ningi kalot ni tok tamatu ni pinilu yakata to ni ihumabu kakau man akhi padle tu tikayuk man tukihiwad le ni luin na matu mi humakata ayok to reling ming to titang ni luapan pihok hiwa huito ihuma ayule rea layut na ko tan ta ko tukimo te alui atule qatit na ginaglali maliga qakti to lo ma tatan nun pinga huni maliga qakti chibjuni ko pinga ho ko to mi hune khawnan le lui ne he ka lo ko ko pinga hulu ni atok tamen atu cha tamen au ni na mo ne atu na mo gine haglu tangi lunga ila lao ko afterwards but happy huito ko ilo man inuto kani upigu hukta lunga amma pilereari ya kaga peni ye cha talu dan ta ko pinga hud he komit tangi kuki namagi mai ka hit you na lo magi madiga lit chairman lo na le lo ta ko atu cha kan ato ko ta ko pinga hu yun hape ko i hui tu chame lo gu man amma pilara ya kage pianik cha lo amma inu to kani upi ko hukta ko yuduni tamanna qabna do attitude ming at tikwa tok tu ya to like our attitude ileko ya po he attitude ni ileko ya po ko muyu lo ko so ileko ya rigia ka ko ye ni nalunay daw kimayo tamanna ukakta maso ni hapet tato ni piyari tu ti hinana piyari tu ti mea latta aluksunien huna kia pilariari ku pilariari chai ga yaka ku ihuma ga tapani tingin aku pilariari chara ka ihuma gi chakalu awani ani nga wa khinalu nga ihuma malu pigon na maging chanalu niu ta una piani chara kalu ani nga ga uma puti ta alo kailo man maliga kakanga hekumi meane ayong alang lo mata nadunay kayakat siya may lo magin uweri siya ko yung ituni hekumi chita ko yung ituni ta ko nga happy namin ato ko yung ila siya may ngo himayuya to excuses yung nakano inoktu piduti kakyolo ni ayulo to nga ilain na ilanya pero na tiya alo nito ayo ito lo pianing ikuku it's my fault
dia to Hawaii loto ayo makihen it'd be better if I was honest right? So dia agaluya kanui tu ya kana me atoko igulu yulau ko matata atok te tau ni ku mi ne wan me tu ni lup man tuki he ko I hulau tu ta ko nga atata ni na ko ka o pingi mata inu I je ko he ni atata ni nga mata abu nga lup ta kayu hitin ni lup magu o kayu lo to o ka o jona pa nga o nga litiga ta luwi ngo ka o he e ka manat cha na ka ma to o nga litita ni o ka o he I humainan aku ngo piga ni puigo na mata ikpigia ta luwi o ka jo ta o ma ikpigia ta luwi pe ko I lo man e ka maguna na ka ko ikpinani tini puigo hui tu ne ka ko ta I humali ami hula te puigo le na tu na ko te agadu ha te kuini du lo ma won ni o ka jo ya nga me nga pilo mi upan o ka ma to lo ma I human I le kanalo mi malo ti na lunay lao ko am angin ika nga na lunay lao ko so tia agalu tia o ka me lo matati ga tia tai ko tuki mo aguti nya huna mea pilerari ne optigo na le ke tai ko tuki mo aguti atone ka go tapa pile khatigi cha ka omno pile khatigi cha ko yo time na tuki mo agut working well together lago yoko kamna to working for a common good lago ma ko suni pile khataka katu igia kamna yu mai la ni huna me piyari tu yu ilan ayo alo anta katu iblu ni ki he ni pile ka gali ange katigi hui tu alo alun take na pigia kan lo wi patek na ange katigi nginne pod hakula lo I kayok tigi chela ka lu ta penin atwa pod wati wo nipti ni uti me alu ta tem na pia gali lo ta ka pod pile katigi tu lo tu nei na ga ka tu ka ko tau man so time na pila katigi cha tam ne katu ya katigi ni ku ki he ni ino katigi cha ni ko alu pila na ne kau mata ta kwa tuki mo guti huleri ya ka wi time na tuki mo gu tuki he gu ni atwa ne luglu hunna me pila ya cha na ne kau dau ko tu te ku mani ublu me kanoi na mga kau mang itu ngolo te ko ato ga ka ti to la ngulo mata makai tiu na o mago da yau kata la makai tiu na na wi kien ko ma di cha ta lu ja agalu inna te to ta la lo man hila awati bu utjere cha lu tam to avati mi kamachana te atu ke khati to ko man ki he ni avati bu kat ujjere cha lo alu bu ugu to wapti ni ujjere cha ya khatu ne tam na tu ki he leina tu ga ya wangau yuni ingmini ujjak togonna chana me ka ujjari uwam ne ujjak togonna khina ha cha ma na tunga ujjak togonna hogi gelwana ma da holi na ya lu ka ta tu na pata anga ngi me ana le na la ujjak tu ui tu ujjak tu hui tu wa kata ta kwa lui tuki mo guti pilim makan na takak man time na tau pilim makan na takak ti lugo inung mo ina hibu diutik managlan
inunguinek uwapini aqiku ma hunna meane pidera qaraqupta pilima karotigiyoptini aturunna ternerapta tia aituyato kiheni unna ilagiaqina roalauara hunna mea inu hiptini nutarautillu taluni atonni kuwut aktui himahona mata ayori yakakaangapta ayon nakayangi tuyatuni hunna kia piti tauna man taimna nalekoi tilau qaarlugu tukihe tselau opta pilerari tselau qaarlugu qaagiutiti tselau qaarlugu inu hiptini tukihe na yalau opta ino he ako nangi ne kasutwa ko ay lau ko to tuki he lei tu tau katau yun na matatay ko kablo na atu di trauma ngona katau yu galoa uko IQ principles atong ni ayu lokit ko tigo ili magiyare de hunatali pidu te kalo te kihene ayore na yarap tigo ihumaku tuki he galoa si ho ayore mangaki huname naluta yulo ma inuktigu dam na huyuk daw neralu trauma kan neralu atuluk dalo cheme na aptigu ujeri chane ayokata cheme kabun so ta ko tukimoguti uwaptini kayoni luk mata kiheni daw uwapti ni nama tiga lu tatau kiheni atone ayok nangin na kau ya awi miyaka tu kihen nana pol inue oka hulau mata nutak kaluk tapo kap mata ilu latong na yang ikup tigo piu yuni kau yingi tiluta ileo ka veo yulwa matakina mea mo uvagu ileo ka ilang ineo tanuta tapungit no ilinao tikangit ni kau madyo tikangit ni ileo ka ibigin lang ineo tigo nakimea hilatip ni ilit silutik ileo ka na matatapbunga teikane ila huyuk tau kalung nang tau piya ka ngata trauma mutiki tau ya ka ngata tapane ayoko titayuk mata so taman na piyak ka lugu kiheni pilerere lugu kiheni mamehang na takak lu ni kiheni nutani ilulek tok tuluar na kaptigo so taman na uluan lua kuluk ta unip ka lau kaimak matat makaite alanot titerak palea tilu tatay kwa ilin na ko tikangit ni makaite ala ila angalig lu uluan lua titerak ni kungit ulua wam no unip ka lau khay makuk tu nigo ilin naktit sinarop ta uvunga go ilin naktit sitak luta uvunga ngitok ilin nawing me uvunga ilin naktit siyuk matakihene ino hang me huna me ano tikitaw kalua lang narop ta uvane heok tu ni ekay lakhin na hui tu gapta amma hiuti ku katagak tulo mata ilin na titaw galo to nga hiuti ku katagan na mata kihene nga ilin na titaw matitik no atatak hemayo me ilin na titaw gupta huna me ano ino hang tikitaw yakan tate kwa ikay juti kitang na tigo ikayok pala uti na tigo ino hepti ne ilagay kanawa pero tama udol ba pila katigit la ko wegi chama sugute ko inu to kai ite guhu ya akata sudiwan ni pila mata ujere dia pila katigi kata la sugin kanuin ni plit ni nama ko yibluti ihuma vage khimai na suti piu ya tala mata taman na tuki moaguti ni at tuki moagutau kana tu maligayo alagaw yung uktu tigilugin
tuhanga lawa ki aperigama hunanikia ujatungi do augi chivihi wapti ni kawai mabit chara halu wapti ni inu to kaya periga ki okak to kalauk maligar yo anigo kawai mayara kapta en tuhanga sumala maligar yo atakana man hunau pangata aperida sulu kiu yo bluni time na hibul pa upigu hugnero tam na atau heo katigi tu luane o kau hrea ni lauga ilanga gut atia atu pacha meito himuni kakiu cha ni lui nane go hai manel ming lugo na le koi cha khimati chini luna ming lugo atau ya kakapta en ta ko aperi kablu natu aperi mea khimang igama hai manel lu harmony la pihiu le tamak ko balance tukimo kichini balance ta ko mangata ikaw mayunga ilaik pigilaw mayunga ta ko maligar yuin o kumay chamer to kun atungi meto areka may atungi tameto alugi pinayaw ta nalekko tichicha khimanya ino ayon anak haw na yakihe ni ho maligni ayulo chamer nga kita ko ilitak hidu tigilaw khimaya ga trauma karni ku tidu anu taraw tilu te puval lugar to niku dipin niku galo time na kangyo te kaming ma actually ni ayo du inu himni hunau ba nu taraw tilu te pin niku pilo hangun na suti so time na ato niku gi law khimaya ga ujere chane du le haptu tukihe chane du le sunga kano pilarari la kano pilarari chaya mga tukihe cha tu ni trauma le na me nani hini ayo alalo ublu mi yo lo kau hi ga yu yu la man lu gi yo mi ne ka cha ma la tu lo ki he ni inui ik pinyan ipti gudli ki kuyu na mata ik pinyan nak po atok sugu una ik pinyan nak po nalu na itun ang mali kuwea huga yama ma kuwea hungi na yao ma nalu na yao ma tatamihi maloa o ma balupa kapea chaloa niku kapea chaloa kimaguma ta kwa ilitak na laki na matali atok suwita ko ipinyanik tigu korse tukihiga ti chita yun na mata inuin ujere lek mayaka maho anagliner me akro ti kaguna pango kata mga ta inuin ujere himayaka kango ingi chama suli nagliner kawere yaw me yukman an adjiging mako ga tam na upigo humna adjiging mako me ya inupea pitu tigine gai ami huna kasutui upiku huya kakotau yun upiki yareli oktu tigiga yame alu nutakau tilunga makain nyakapta akagunga tagu makain nyakapta go makai gua gudya makuwea hulang lunga akagunga tagu mapek satu yu man makain nyayo satu makain nyayo tu pek satu ya isui digiara mata tega okasuni nea okako ama hila chaungi ku ite huina te ailigen atom hilau tu hakawati te aileu na aulang itap ti ni ngau mata ya kang itu te alun takan tu no kau tu mga makai tu wana wi hila na magite na malo ki huina na ne ayukat te kau juga hilau na pata kau joksuninga te hila going meaning pilera man pitu takasuni pikman ituigi meat reat wala reka namag yaw itu na so that time na ikaw maya TB no aw lakati no tuhan ni kuwa
TB mu lau ka sunga kitunik luni angayok ka ilitarangi himayak ka utirama like trauma ni kulom so hugun ne yo mi yo ya mo pui ku me ma su pui ku khima chelu ka su pui che me lo bi su ki he ni uterview ta le ma te kani te lau ne ni ilimacha ti ta ga ma by one of my friends I le ga khitu yo kai man e ka ma bi pitu ta ta khima ti lu ta hona mi na ta ka ka ma na lu gi lau khima ya ra u pe nga ka chelu ka we ka ti ya nga Te kani tu yet le me asunga te kani tu yet che me hele me asunga naiman na sunega hadu makauti yu lo to ren ta ko pitu ki makati na ka I ka me napta miki tu ya mi ga langi tu me mi napta te kani tu che me tu ya hele me atu no bakablu na tu flashback utek tu ya tu te kani atu lo ma yem nu tau ti lu te ma anana ku kaluni o kautina e lau ku me imma kai o kauti go cha ya lau la tu ni ka ngi te na ku na lu nai ngi te na masunga ho ino ha kanu ni ka lu mali cha ma ta lau ma ni ka lu ngana yo mu tiki ta ka ta ma su inu lau ma ho te ai manga ma na lu ta ka ta lau tu nga hu nau pa tamak kwa inu her avungasi utimorse no chutu yatu mana mu nya amana utabani na tamu ichara ka tiluta ayok himagya kani tu abani abunga ayok tichi himayuni ta abani tuni ta kwa ayo iganga tigu tukimo ti malichane o upigo hunne o inu imaliga joangi ayo tigu uwagosha pitu tongi tugu pitu to yu yaktu lo ki heni mana o yomi atokta titni pitu takangito ilitaria o himaya reali daleko iti to ni lungne ayo na cheme lo tu tai kwa atta takhimatilu huli kawi malaktunga naduneta o tini luina me akalo ga tam na inu chako igalo te inu chako ha ya galo mo te ko ayo tiginara ki ujering ilugin hona ayo nangitu na ayo manga ku nalute lo ma dia itu ko ni ko ngito ayo ngi chama su le pero kati ke ku na ni ko ngito ayong ni chama ta sutigli amma ninga laga ya sunga ninga cheyu tu chama go blunga ta hona ho tia ai ta nga ma na lu lo tunga so ko tuki mo go ti so chama tu ayorina ya oti go huna mike unikato huna mike na lu ne ye yo atone ayong ni chao tu mai cha dia atu cha na tu inu cha ta dia a holi tu atok tu nei na merne tu ki mo guti inu mo to ranga mata kablu na ga lo ma inu ga lo ma ta ko tu ki mo guti inu hel mo atok mata aton ni langi tu ni aji ngi ga ya ta ni atu lek ta tu ga lo ki he ni tam na tu ki mo guti tunga vekareaka mata inu hekto tunga vekareaka man inu yo himagu te kani tunga vidmi na yapta manni le yo ne opta tunga vigi ya manni le maybe hanu chel ko una yakia amma o ya ngu yo himagu te tuki tu ya tu lo ya ngu ya la tu ki hiti yo mi ile ko ka o te hiti te ni ku te ki he ni te ai tu no ta o te ai pa e ka tu ko yo i tu lo no ta ing mini hanangi man so inui hana yo ni nga
atokatau che la kinaya lao patuki mo uti ta ko I atta tela yuga ya naluna nginaka inohe po adla ko ka la loati lugo wi ang ayok awa ta che wi ma ya katau loki yola ti lugin tam na nutakaw yung ni pilwa kana man ekatok to out lo ya kagitu pintu te kasu te ki he ni te ayuapta tampa tuki mo uti atu chane ayo ti huna mi ke ti kwa tok tu ga lo a ke geling mi o padu pa tuki hi ya ka gap ti ni time na li kanok to na ne pi ga o ti lo ko tam na uap ti ni atok ti tau ya ka lo mo makai na ya o makihang me o lunga apu ti go ma huna mi ke akon na tu mo apu ti na ya o ma ayuli me ya ka ni nama ayuli re me o ma utingi te na ya ma so tam na kanok to ti tau ya ne atok ti tau ya ka la kina ne ku lo ki ma yo na luing ta ra inu him ni makai ta re ka ku na lo nu ta ti lu nok ka ngan ti tau hui tu lo ni vio yo ga lo na da su au la ti te tau makai me ko au ma pi yu lo ma ata te go ka lo mak man a ho pe khila na ma ka i ma yu ga lo au la na ma au la ra ku na ma a se hila cho ni ro tin na vi ini atolo te ai ni luku vi tamai ato ni ka yu hia te li te ka ni no ka chai na ti ini nui te gu ni ato te tampa ni no ka chai na lu ti ane ka to cha bang ane ka to ni u jer ya lu ho ane ka to cha na ai huma ne re wi ni cha ma su te ka su ni ane ka to che li lo ka lu ti tem na u ti mu ha bi gi lu tamai bi gi lo ge na te ku mo te bi gi lo lu te ka an ini nani mangata nani kan nani kunya nani ya kan ya lu pina ya o vi te apito ya na puti ka pe te to asu ne te lo ma te a nya a hu ma ya ko i hui tu lo man ma ni ga ya ini ko ma ta afu ma ga la nga te a pe ko i hui tu che me lo ta ba a che na che me utimun ha lu ni ta mai bi gi lo gam no uta lu ni pe ko i lo man I think 12 tin du porque o ki o ka su ta mau matai do ma pajalu lek yu man te apito ya so ai ju mi lo ki magama I humagi takata ki ma ho anak kano anak hato na mi ujek to kaya akama I humaga go tama ya ko hingi na jo anak ma ni view ni luni ki he ni go anak hato na ujeri ya ko so ujeri ya ko anak hato na ne ame anak hato dia ai leo alo avalu ni kau ingi tu en so dia ai leo ki luta tam na yok to I humachana I tema una apere la guerra lagu dana ni people you so dana atuya you gatiku dana inui kawe maya to kangit amma inung not kano ilagwa gayak pehu for this week's show that you would apply IQ principles to like piichana le kau lo tu lo le piichana ikayok ta su te go ilichi up ta huna meaning ikayok ta ge lingo ikayok ta ne ikayok ya mata luta utervigi yo ni lungi luta akili yo ni lungi ikayu mata su ni tai ko ikayok ta ni ku tai ma piichana upigi yo ne pa ngo kato lo tu inu to kadu vegi yo ne pang tu ni ikayo re me yu ni alu to khacha ba su ti tabu na hunna me pi hokhi horne hap ti ikayo ni luk su ta ikayo me ne time na uwat ti ni ngo ti ikayo katau ka det man so tam na pi cherne te aperi kap ti ku inu to kai te akiu lok ba yu pi cherne
ato o ni hui to atu ina mea tu loa. Te ma e ho lig bika tikenik man ta ba buti laki ko na upi ukuinga me I lavo a me hullu yu mata aho. Aya lewa. Kingu wangi ta ba bute paka. E ta ia ila lik yu ap ta ami huni kaui na halau kama yo awe ami yu tau yu ni tiki tau hui tu yu ni tapatuan angu na hui yu lau tu guga lau no ba ami hu langu na suti ila vun. Tai kwa kaui maning i tabu galui kaya yu a minga ta tai kwa ila di tai kuninga takwa utia pabudan awe ami yu tai tunga nei na yuk mata i no katigi chan lugua gut mata ko vegi u ya hopak mat na upago TV kunut anya kamayu la lawa pit tapu nga pero himatis lunga. Thank you. ei